Ikaze nanone ku makuru yo kuri uyu mugoroba ari kuvugirwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda yewe na Tanzania dore yamaze kuba yabyijandikamo. Yes, tudatinze rero nyuma yuko Evariste Ndayishimiye ananiwe kugaragariza shebuja Antoine Felix Nakisekedi intsinzi ngaye murambikire ku meza nyuma yuko yifashishije ingabo ziwe FDNB zikajya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukubita M23 M23 ikazikubita ubwazo nkiterewe agahinja. Evariste Ndayishimiye bikanga bikamunanira akifashisha imbonera kure kugira ngo zigerageze ibyo FDNB yananiwe nabyo bikanga bikaba iby'ubusa. M23 zo ikazikubitira ahareba inzega, yewe byarangiza akareba akavuga ati ubwo izi ngabo zose zinaniwe reka nifashishe abasize bakoze amabi mu 1994 mu Rwanda aribo FDLR. Abangaba ubwo noneho nimbifashisha bo baraza bafite umujinya w'umurandura nzuzi nk'uwo bakoresheje bakora amabi mu gihugu cy'u Rwanda, nabo yewe bikanga bakagenda bakagerageza bakarwana na M23 ngo akunde agaragarize shebuja intsinzi ayirambika ku meza kugira ngo nawe amukorere mu ikofi, ariko n'ubundi byose bikanga bikananira akamubwira ati urananiwe rwose ushake izindi karita. Kuri iyi nshuro none rero akaba yamaze kubona iyindi karita nshyashya agiye gukina, nta yindi rero nuko yarebye akavuga ati byose naragerageje byaranze kuri no nshuro noneho reka nifashishe abavuye mu gisirikari bashaje baritayarinze, abangaba bagiye mu kiruhuko kizabukuru, wenda nibo bagiye kuza bagakoresha ubwenge bakoresheje mu ngamba zose bagiye barwana hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi ndetse no ku yindi no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Bose akaba yabazanye akaba yabakusanyije akababwira ati rero igihe mwacurangaga cya gikopo rwose bwa bumenyi mwakoresheje ubu ngubu nibwo tubakeneye, ariko nanone tukaba dufite izindi mbunda nshyashya birasaba yuko tubanza tukazibigisha. Uwo ni wo mupangu rero Evariste Ndayishimiye noneho kuri ubu ngubu yazanye kugira ngo azane bano basaza bajye guhangana na M23. Ese mama biraza kugenda bite ko noneho M23 bayizaniye abo twavuga yuko ari abasiniya mu rugamba? Uru rugamba ruraza kugenda gute? Si ibyo gusa, nanone uwo bita Samia Suruhu, uyu nguyu ni presidente w'igihugu cya Tanzania. Uyu nguyu nawe ari navuga yuko ari mu mazi abira cyangwa se akaba ari mu marira menshi cyane. Ari mu marira menshi cyane nyuma yo kohereza ingabo nyinshi cyane zitabarika hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bajye gukora igikorwa cyo kwirukana M23 mu bice byose yagiye ifata, bahereye muri za Makobora bakayikubita, barangiza bakayirenza Kamanyura bakayivana no muri Uvira bakayerekeza iyo ntazi. Kuri no nshuro ya none nawe bikaba byamurangiranye, ingabo yohereje nazo M23 ikaba izimereye nabi cyane. Ubu ngubu ubu tuvugana yaba ibikoresho bazanye yaba ibiki byose bagiye bazana kwifashisha hano mu rugamba, ibyerekeranye n'amamodoka, amabunda, reka sinakubwira ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibyo byose M23 yamaze kuba yabikozaho imitwe y'intoki, yewe dore ko n'umubiri wabo nawo itigeze ireka kuwukozaho umutwe w'urusasu. Ibi byose rero bikaba byamaze kuba bigera kuri Samia Suruhu aho yibereye ahangaha muri presidence yiwe muri Tanzania. Abasirikari biwe bari kumubwira bati noneho biraturangiranye, beni wacu barashize, ariko bashize kubera izi mpamvu, ibikoresho mwaduhaye n'ibicya dukeneye ubundi musada, tugakenana n'ibindi bikoresho byisumbuyeho, abo turwana nabo dore bafite imbaraga zihambaye. Ngayo nguko rero uko byifashe muri uyu mugoroba, uko niko byifashe ku rugamba ruri kubera hano muri Bakobora nyuma yo gukubitwa na M23 amanywa yose. Iminsi ikaba ishize ari iminsi izi ngabo z'abarundi zifatikanyije na FARDC bose hamwe, M23 ikaba yarabakubise nta numwe isize. Kuri no nshuro ya none rero abatanzania nabo bikaba bisa naho batangiye kuba bamwe na bamwe bakikura mu rugamba.
si ibyo gusa nanone kuko ishyano ryaguye rikagwira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indege ikaba yaburiwe irengero nyuma y'uko ihagurutse aho bita Ikaremi. Nyuma yo guhaguruka Ikaremi yerekeje mu gihugu cy'u Burundi kuzana ibikoresho bizifashishwa ku rugamba, abatanzania bari kugerageza kuba bakura M23 muri ibi bice byose. Ubu tuvugana iyi ndege ubwo yahagurukaga ikimara kugera mu kirere cyo hejuru cyane kigenzurwa na M23, iyi ndege yatangiye kubona amasinyare aturutse mu gihugu cy'u Burundi kuko niho yari igiye kuzana ibikoresho, ubwo yari igiye kugwa ku kibuga cya Melchior Ndadaye. Iyi ndege rero ikimara kugera hafi na hafi nibwo yatangiye kubura sinyare zerekeza ku kibuga cy'indege, birangira iyo ndege itangiye kubura kontrole maze itangira gukata isubira inyuma. Ubwo yasubiraga inyuma rero nibwo M23 ibi byose yamaze kuba yabibona. Iyi ndege birangira itangiye kugenda ibura kontrole, ariko ababireberaga hafi baje kubona yuko iyi ndege itangiye kubura kontrole mu gice cyerekera ku mashyamba yerekeza ahangaha muri za Karemi. Yes, nguko rero uko byifashe ku rugamba ruri kubera ahangaha muri Makobora ndetse no ku Batanzania, ishyano riri kugomeza kubagwira. Nanone kandi igihugu cy'u Burundi abasirikari bakomeje kuba bagishiraho bakatira mu bindi bice bigiye bitandukanye, aho biri kuvugwa yuko aba basirikari baba bari kwerekeza muri M23 bamwe, ndetse by'umwihariko ndetse binateye inkeke cyangwa se bigatera ikibazo kuri Evariste Ndayishimiye, aho uyu Evariste Ndayishimiye atazi neza yuko uwo bita Prime Niyongabo yaba ari gutegura ikindi kintu kidasanzwe, kuko izi ngabo ngo hari ahandi hantu zimwe na zimwe yaba ari kuzohereza kuba zaba zigiye kwibera, noneho nyuma bakazaba biga uburyo ki bwose bwo kwitegura guhirika Evariste Ndayishimiye, kuko ngo ibyo kohereza ingabo ku rugamba zigashiraho kuko uyu nguyu Prime Niyongabo we ngo batari kubyumva kimwe. Ibingibi ngo bikaba bigaragarira mu maso yiwe yuko kuyobora iki gihugu bimunaniye, mu gihe ngo noneho umusirikari usanzwe no ku amafaranga ahembwa ngo yagura ibiro 2 by'inyama gusa, ndetse kandi ngo ikibazo cy'umuro nacyo kikaba gikomeje kuba ingume, ndetse n'ikibazo cy'ibiryo ndetse n'ikibazo cy'ibitoro mu gisirikare cya FDNB. Ibi byose rero bikaba biri gutera impamvu zose zituma aba basirikare bacika, abandi ngo bakajya mu mutwe Prime Niyongabo yaba ari gushinga. Ngayo nguko uko byifashe, reka mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe bakunzi bo ku b'amakuru aturuka no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye kuri uyu muyoboro wa Top Kivu News. Nimba utarakora subscribe, reba hepfo urabona subscribe, then ukandeho kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru yandi tuba turi bugutegurire akugeraho. Reka ngushimire rero, njyewe yari Fisi. Ciao ciao.